Туғандар, соққылықтабыз мынаке. Базар қызуда. Бүгін 22 март 2026 жыл. Чебулсы Соққылық районы Соққылық мал базары. Соққылық мал базарынан Жаллауат Баткен Ош малға мал жүктейін десеңіздер достар, мұны номерге чаласыздар ма. Ол жақта полностью бөліп алып келеді екен. Бір-бірін тебелеп сүсіп теппейді мына. Үсті жағы қойлар, дағы қозылар, торпоқтар, жылқылар полностью жүктейбіз дейді. О номерге чаласыздар. Біз азыр дальше қой базар тартып көргіземіз. Қой базар. Бұл жақта қой базар мына. Рекламалық қызмат номер 777 84 96 48. Достар, арқы машина телефон өчік болса мына 508 22 00 80. Бұл номерге де чаласыздар мына. Постоянно қаттаған машиналар. Ол жақта жылқы базар. Бүгін азыр қой базар тартып көргізем. Онда оған элита швейцар кетіп алатын. Базардан табасыздар, іздеген. Біз қой базар баштадық. Мынаке, қой базар. Бұл жақтарда элиталар ашыды. Қочқорлар. Байка, ассаламу алейкум. Қандайсыз? Денсаулығыңыз. Қойларды клеткаға толтырып қойыпсыз. Бұлар ұрғачы еркек? Ұрғачы бар. Охо, мына бренд светтегілер бияқтағы. Бар ұрғачы? Қанша баш? 17 баш, 28-ден сұлатам, 4 башын 60-дан. Оның арасында 17 баш? 28-ден. 28-ден. 4 башы қайсы? Мол 1, 2, 3 қара краскалар ба? Алар 60, ал чипированныйлар. Чипированный. Мына. Чипированный екен. Кемі бар да, базар аламы? Кемі бар Айтылған мағадан кемі бар? Конечно. Мына, кемі бар дейді. Мол қошқор сізге қарай? Жоқ, маған қарай. Мол да сізге қарайды? Жақшы, бұлар номерін қалтырыңыз. 0705 705 66 53 53 37. 37. Любой уақытта чал. Түнде де чала берсін. Чала берсін. Uyku жоқ. Uyku жоқ дейді. Чала берсін. 24-ке жетіп, ол гарбаносады қараңыздар. Бұлар деме, не деп қойды? Вирусты сата өресіздер ме сен? Сата өрем. Бірден де сата өрем дейді. 28-ден құрып сұлатам малда. Так, мынаке, қозы қошқырлар, чоң қойлар. Кімдікі екен о клетка? Сіздікі? Боғыз қойлар дейді. Қаншадан қаншаға чейін? 27-ден 30 мыңға чейін дейді мына қойларды. Бұлар қаншадан болды? Бұлар алынған оқшайды. Қошқырды қараңыздар. Тайғандай болып тұрады қой бұлар. Жем жетіспеп тұр ғой бұға, ассаламу алейкум. Өсіп отырды, жаш. Жаш бе бұл? 4 түш. Қанша бұл? Бағасы? Бағасы 60 мың. Параметрі ше? Параметр 1 метр. Метр. Құлақ? Құлақ 19,5. 19,5. Линия ше? Линия шумқар. Линия шумқар дейді. Бағасы 60 мың. Бірле қошқорыңыз бар ба? О, 9-да сізе қарай ба? 4 түш дейді достар мұна. Оны қараңыздар ма? 4 түш бұл боз емес. Бағасы қанша бұл? 120 мың дейді достар. Мұна. Ол разрезі қараңыздар. 120 мың. Нарқы кімге қарайды? Жақшы. Бұның номерін қалтырасыз қошқор екен? 550 17 89 56. Чала өресіздер достар мұна. Бұл тоқтылар ғой бар, а? Тоқтылар 7-8 айлық қозылар. 7-8 айлық қозылар екен. Теш бұзғаны жоқ? Жоқ. Оның барын бір-бірден байлап қойған. Ошейник. Так, бұлардың линиялар бар да. Блондин, Титаник. Линия блондин, Титаник дейді. 9 баш, круг 6-дан окончательно. 9 баш, круг 6 мың доллардан. Кемі бар? Аз-маз кем болады. Аз-маз кеми болады екен достар. Көрдіңіздер? Онда болған ұрғачы қойлар, қозылар. Бұларға еще чип басылылек тазыр. Жоқ, басылылек. Жаш табылар. Так, базар баға берілек. Берілек, бүгін де шықты.
Бүгін эле чыктык дейт. Параметр эң кичинеси канча бой? Параметр бойлорун өлчөбөз, бирок кулактар баары 20 пилуста. Кулактар баары 20 пилс, бойлорун өлчөбөдүк. Жакшы. Номер калтырасызбы? 998 998 71 71 76 73. 76 73. Çal öğretirsiniz, sodağınız versin. Так, өтіп кетейікші беға. Ол қозылар, қочқор бұрғашы өң арқы шеттей. О, гарбаноз, ар жақ қарап тұрған. Оны қараңыздар. Төртеу бір қору. Арқысын. Оның құлағы қандай екен? 20 пиос. Қозы түштер төртеу өтен, Оның линиясы қайсы ма шеттей? Бұл жерде линия широкий адам. Линия баяр болған. Линия широкий менен баярдын қозыларына. Так, бағасы қаншадан бұл? Басы 1,5-дан. 1,5-дан. 6.000 болып құлау жында. Ол 1,6 болса, бұлар 4,6 Карбоноз бар екен arkadaş. Қозылар. Жаш қозылар. Так, бұның линия бағасын айттық. Телефон номерін айтыңыз. 508 68 39 64. Содаңыз версін. Шала өресіздер, мен бұл жаққа кеттім. Ол жақтан кіргізбекші. Нелер бар? Қошқырлар, қойлар, қозылы қойлар. Басамын. Қамайсың. Қозылар қаншадан бұлар? Кетті. Уалейкум. Қаншадан кетті? Сыр болды. 30. 30 мыңнан кетті. О, қошқор бай? Қошқор. Қанша? 30 басы. Басы 30 мың сом. А бұлар қаншадан екен? Қозылар 35-те. Қозылар 35, қозылы қойча? Қозылы қой 70. Текеч, кечки yok. Теке 25. O қозылы қой қаншаданыңыз? 70. 70. O қозысы мен 70, теке 25. Қайсы? Onu. Bu liniyası қайсы? Liniya бар дейді, бірақ оны ұтып қалдым дейді достар. Бағасы қанша мұның? 90 мың сом. 90 мың сом. Тиші қандай екен? 4 бой іш. Құлақ. Az. Сұрайды да азыр. Параметрін чене өдмейді. Бұл қырқылған қозыча. Қанша бұл? 35. Құйрығыны жана көргөсіп кірдің де бәрі мұна. Құйрығын жасапсыз ақ қолда. Құйрықты жасалып тұр қолда. Так, мұнда құйрығын көргөсіп кетейін. Бұлда жасалып тұр. Бұлардың номерін айтыңыздар да, телефон номерін. 555 01 21 48. Тұр айттым ба? Достар, çalasızlar buna. Олар қаншадан? Çıkabırattık 779 99 99 77. Az. Bunlar 28'den, bu 15. Eko. Bunların nomerini bilip kaldı. Her жақtan çarva koyulur. Assalamualaikum. Qo'shisiz? Yo'q. Qancha deyotgan? Xazin yo'q. Qo'y bozori o'zgarib ketgan. Haqisini har yoqqa bersin, ber yoqqa bo'lib. Bu gigantlar qanchadan? Boğaz koyular 85 milyon. Boğaz qo'ylar 85 milyon. Tishlari qanday? 2, 4, 6. 2, 4, 6 tish. Qozulllar da var bu. Biri öyle koyuyor. Qaysi o? Biri qo'zisi menen deydi dostlar. Qolganlar
Qanchadan dediniz? 85 mingdan deydi dostlar. Onda olgan qo'ylar. Cho'ng. Magazinskiy bahosi qancha? Kuruka 80 mingdan bo'ladi ekan. Cho'ng qo'ylar ekan bunlar. Nomerini aytыңыз da. 502 22 82 44. Ha, çalaverasizlar dostlar. Ya biz çarbalarca qarabız. Oho, mana kimniki ekan mana? Sizniki? Yo'q. O tishini kerak. Tishim buzyaptir ha. Oh, kimniki bu? Qayerdan salom yo'llaysiz? Tüpten böyle. Ko'lga, Tupga salom yo'llaysiz. Ya mo kayla kimniki? Siz yok mu? Siz sokup mazar siz çıkarasın mı? Oh. Onun iyisi yok. Onun kulak qarаңыздар. Kulak, garbanos. Asıl 150 ge. Tişem buzattır ha. Qanday? Yo'q, bu olacak olur. Naburat tüşü baratkan. Burada mı? Ay. Tişler. Olur vas qancha bu? Jashi çok ekan ha. Уже qarib tur. Mana quloqni qarаңыздар. Garbanos. Asıl 150 ming. Kim var? Ularning urg'achisi var yo'q mu? Shunday peshik chiqib. Urg'achilardan sotib var mı? Toka erkek, bu bir öyle. Bunun numarini aytыңыз da. Jashi qancha jash? 555 04 04 14 40. 04 14 40 deydi dostlar. Jash. Çalasızlar. Tak, bu aka, bu YouTube'ga tartayın birinci. Ular urg'achilar. 10 baş urg'achilar. Bahası qanchadan bunun? 75'ten de odam. 75 mingdan. 9 aylık kozma linya graf. 9 aylık qo'zilar liniya graf deydi. Parametrlar qanday? Eng kichkinasi bo'yi. En küçüğün boyu 80. Eng cho'ngichi 80'den iyi öyle 83. 83. Kulaklar en küçüğü 19, kalan 20, 21. 19 20 21 deydi quloqlar. Kulaklar şiriması, uzunluğu, boyun uzun. Kaçaklı kozlar. Onda olgan kaçak su. Ularni manikür pedikurga kirgizib chotka qilib qo'yibsa. Uzun kırıp koy, biraz evvel kozma odam. Öteme, düzün. Oh, Hazır ettir büttüm. Rakandan 10 kere biraz slavı kalkan büttüm. Moştum biraz. hazır moş. Tandalma ekan da. Bahası qanchadan dediniz? 75'ten de odam. 75. Kemi var mı yok mu? Kemi var. Magazinskiy bahası. Geçen önü sodası 55'ten bolmay kaldı. 55'ten vermediniz. Optom var. Optomga deydi. Kandamaya tandatmaya tam. Toka kuruk satasız mı? Tolka kuruk. Bunu variantları yok mu? Varyantlar yok. Maşinalar geliyor admende. Lobiyat. Variant yok deydi. Mene so'rayapti, kopiyati var ele. Tolka nal. Toka nal deydi. Yaxshi nomerni aytыңыз onda. 701 701 88 88 44 44 69. 69. Çalasızlar dostlar buna. Tak, bu kimdeki ular? Yenkide. Ha, bu da sizdeki. Bular qanchadan? Bunlar bu birisi 2 tiş 5 bin dolar, arkası 3 bin dolar. Arka 3000 dolar, bu 5000 dolar. Eketiş, arka Arka kozu. 2 tiş, belki 2 tiş, linya bayar. Linya bayar. Bayar. Tiramoy. Narkı 10 aylık kozu. 10 aylık kozu. Narkısı. Ha, kaç kara çıkara. Kara mevkiler. Oho, mana. Narkısı Vandin'in ne veresi? Bu bandindi ne öğrenecek ama onus. Bularga hazırkı ele nomerge çalsın da. Hazır kılı nomurga çalıyor. Hazırkı ele nomerge çalsın da. Bayardıkı bu Vandin'in ne veresi? Bu bayarlı. Linya, Kulaklar o bayar mı? 22 jarım, Vandin. 21. Bu 22 jarım mı? Oho. Жақсы. Sodanız versin. 2 tiş. Bu kozu tiş. Kozu tiş. Çalasızlar dostlar. Anaki nomurga baylanıyor. O Qo'chqordan o qo'ygan kimniki bu o'g'li? Qo'chqor debmi buni? Qo'y ekan bu. Qancha tish bu? 8 tishga keladi. Bo'z bu. Semizi prosta.
Boğazı. Boğazı kanca mı? 8.000 dollar deydi. Çorny Pantera degende. Kulak kanca çıkıp kaladi? Kulak 22 deydi. Kaça deydi? 8.000 dollar. Bağa verdi bu. 4,5? 4,5 deydi. Beriptir, berip. Magazinski bağısı kanca? Berip görsün ha? Bular kancadan? 70'den var, 10.000'den var, 10.000 qaysı bul bu? 15.000. Tak, bu 15.000 dollar deydi. 10.000'ge qaysı? 10.000'de alçı kötü. Alıp çıkıp ketiptir deydi. O kança tiş? Екі tiş. Жаңы екі tiş ha? Жақсы, бұлардың да мен көпшілігін тұрып албайыны. Номерді айтып қой, кете берейін. 0501 00 60 36. Sonra ayттым ба? Достар, çalasыздар ма? Содаңыз берсін. 95 boyu. Boy 95 екен. Kulak 19. 19 deydi. Жігіт қаншаға ма ола? 3.000 dollardan. Kozlar o değil. Üçü öten koza. Linyası var. Linya bezuhiydi. Canıyla cünü kırkılıktır. 3.000 dollardan. Hazırkı kara koydun neyse men çoğu. Bu yak men çoğu da. Ha başka bu. Tak başka eken. Kemi var mı bunda? Yaşa özleyik. Kemi bolot eken. Var numaranı aytas mı? 778 men. 778 11 11 54 97. 54 97. Kozlar o karada sizlere karaydı ha? Evet. Çalasızlar dostlar. Bu жақта koydum cününü kırkatına. Aleyküm assalam. Qozlar tartmoqchi molar. Sizga qaraymi? Hozir qanchadan bular? 50 Assalomu alaykum. Ana, 4 dona aytmoqchi. bu 4ta, bu 3ov. Kurukka qanchadan? 50 dan so'radim. 50 mingdan. Bular qozlarmi? Qozlar. Qoz kimniki bu? Qaysisi? Aniq bu yoqda yerda. O boshqa ekan. Tak, monusi bor bir tur. Qo'shilib aytar. Cho'g'li. Bunda o'shanday so'radim. 50 mingdan ha? Mana. A bu qo'ychi. Qo'ydi 100 so'radim. Qo'y 100 ming. Bu qancha tish kerak? Jangi 4 tishga o'tadi. Жаңы 4 tish. Quloqchi quloq. Boy. Quloq 19 plus, bo'yi 87. Boy 87. Boz, Quloq ekay. 19 plus. Boz deydi. Var dünyası var da. Bazını qancha dediniz? 100. Tak, bularning ham nomerini aytingiz. 702 702 46 46 48 48 38. 38. Dostlar, çalasızlarmı? Solağınızlar dersine. Tak, bu жақта жүн қырқат қаншадан екен? Байкам, чоң қошқарлар қаншадан қырқасыздар? Жоқ, жүн қырққаны қанша? Жазылып чоң қошқар 300 сом, а? Бұның бағасы 150 мың сом. Bunu minikür, pelikürga kirgizip çot kelip çıkarады ekensizler. Onda olgan. Tak. Qo'zilar 200 qo'y, qo'chqor 300 ekan. Soqulga kelib junni qirqtirib ketsangizlar bo'ladi. Misol bir yerga chaqirsa borasizlar, bormaysizlar. Boramiz deydi. Qaysi nomerga chalsin o'shani? Tak, bu nomerga chalsangizlar borib 40 beramiz deydi. Bozor kundan boshqa kunlar, ha? Birinchi kundan 5-chi kunga cheyin. Naga. Bu uloqtu echkilar ekan. Qanchadan bu aka? 15'ten 18. 15'ten 18'den. Uloqtarmi ya? Buna aka, o жаңылы to'lib turadi. Qo'yqish. 15'ten 18'den deydi. O qo'ylar. Chorva qo'ylardan so'raymiz qanchadan. 7500. Aka, qanchadan bular? Ya, 137. qanchadan bo'lasiz? Ya dostum. 16. Karagöz. Kardeş, Assalomu bana. alaykum. Bana. O dedi ki reklama okuş ilik verdi. Olarchi bu qo'zlar. Hadi bak gitti. Qanchadan ketdi?
13.300'den gitti. 13.300'den. Bularça. Ulan iyikti. İrikti. At koyunga kançadan? 22. Var kozu. Var olsun. Tiş buzelek. Yok. Tiş buzelek deyip tursa. 22 mingden. Kemi var mı? Gemi var ya. Nomeri de aytыңыз anda. 702 0702 31 50 56 07. 31 56 07. Dostlar çalaslar yerik gerek olsa. Onda. Tak çoğun koylar da var eken. Negizi mına koy bazar bu жақта толтырам o жақта розница дегенде жасамай. Денсаулығыңыз жақсы? Бала кімдікі екен? Кімдікі ма қой? Ya bu gigant kimdiki ya? Sizlerdiki emas mi? Bak bunun iyisi yok ekan. A bu koylar kimdiki? Qandaysiz? Densaulығыңыз жақсы? Так, bularni eğileri жоқ dostlar. Ушундай бағалар. Видеоны аяқтайбыз. Лайкты басып қолдап, каналға талғаныңыз маңыздар достар.